Bengingasho ukuthi ngizoqeda lo mthandazo ngendlela lengizwa. Ngiyesiye ngingaxoxa nobaba lapha ngaphandle ukuthi kunobungwabo wakomalume abakube okhona. Maye wangibuka pheshe ibhasi sengiyabona wona. Ngivela lo ukuthi bonzima kuba yiNazaretha. Nokuboshwa ke ngokufaka le ngubo. Nazaretha ke sibonge uNkulunkulu ukuba usithandile. Saphinde seza lapha enkonzweni yasemini kuzogcina isivumelwano sasakha. Sobabili nenkosi ukuthi ngesabatha sohlala endlini yakhe. Kuze kube sekuphileni kweyinsuku zethu. Manje njengoba silapha sivele kona lowo kuzogcina isivumelwano. Futhi njengoba silapha sizokhonzela imindeni yethu. Uma masenza kahle phambi kwale mndeni uNkulunkulu uyayifaka ezulwini kodwa uma senza kabi naye yakhishwa. Ngishiswa yilokho sinokufakaza kwalezi zinto zokuthi uma umuntu engenzi kahle lapha kuJesu eJesuswa nemindeni yakhe futhi yaJesu. Hambisani nezindaba uyayithanda le ndaba engizoyikhuluma efakazisa ukuthi uma senza kahle lapha esontweni nasemndenini imndeni yethu iyafakwa ezulwini. Ake ngiyixoxe indaba eyaxoxwa umshumeli thile wangalapha eMampondweni. Noma ibuhlungu kodwa iyasakha isifundo kumuntu othandayo ukufunda mayesethempelini. Noma silapha sizofunda obhutela lapha uyafana othisha ofundisayo abantwana belalele. Mawubhuqe lapha ufana othisha ngisho into eyikhulumayo usuke ungazi uthini, usuke ungahlelile. Noma ungahlela ngesikhathi uyiqala inkulumo ingozi yakugayida ukuthi hamba kanje hamba kanje. Lokho ukuthi ukuhlelile ngayekusho. Ngekwakusho uzophelwa amazwi uphakathi. Usale lawa ahlelwe uNkulunkulu wakho. Bensizwa ngivame ukushumayela ngayo. Ngoba kuza uJulayi. Mangena uJulayi bayazi abantu ukuthi ilanga lishona nini, inkonzo ukhuluma ngeSabatha. Labo 5 ilanga sesithele ngaleyo mandlela akekho umuntu kusuke safanele ukuthi usabasile. Kusuka ku5 kuyale ngoba usuke selishonile ilanga uma kuyisebusika. Insizwa ke ngikhuluma ngayo yona iyawucisha ke mina kwase ngihola seligamanxe lesihlanu kwaku5:30 khuluma umshumayeli wayo lensizwa. Yayisicisha lensizwa lomlilo ebuhleni sengena umhlangano base befika bakubo bakhuluma naye ehlukilele bathi lalela ke uNyazi selifkhiphile ezulwini ngenxa ukuthi wena ucisha umlilo emzini oyingcwele seku5:30 sengena iSabatha
sekhale ngisho insimo ukuthi asiye esontweni wena uma ucisha umlilo ngoba ujwayelekile ukwenza lapha ke isezulwini usesikhiphile kubaba ngoba uthe isabatha ukuphulile sikhiphe sonke umndeni yakini ezulwini lalela ke mfana kithi goduka uyikhaya ngoba uma ungagodukile ngeliphele isonto liphike manje uzodala inkinga mawuhamba uhambele emizini kaNkulunkulu khuluma imindeni yakho ukhuluma nayo masenza kahle lapha emhleni bamaNazaretha imindeni yakithi iyangena futhi masingenzi kahle iyakhishwa ukwenzayo usenzela wena lapha nemindeni yakithi yayisibuyela umshumayeli wayo lensizwa wathi umshumayeli ingaphezu kwamandla waqoqela omunye wathi lo munye ngoba bakhulume kanje babuza ukuthi uma ushonela la emzini kaNkulunkulu uzogeza ngani inkinga yombuzo leyo ngeke hamba isigoduka lensizwa kwamsomlolo lesibili ngolesithathu yayisihamba emhlabeni ibulawa yisabatha leli sibuthene ngalo umshumayeli wayo mayikhuluma le ndaba uthi siphuma emngcwabeni wensizwa ebulewe yisabatha kuba ebuhlungu noma khamba ihlobo singakwazi sibuye ngathi abantu abanezinhliziyo ezimbi singayihambeli uthuma noma kushoniwe sitha ngeke sinqo singahlala ekhaya lowa nami komalume ushoniwe angikwazi kuyakhona ngoba bambeke ngesabatha kusho ukuthi bengathandi ngafika ngathi engathi nganqoma usuku nathi sokwazi kuba khona bathi ayisobonisana bakhetha ke isabatha ukuthi ke bengathandi ukuba sibekho ngoba ukuhamba ingcwabo lengamasabatha kuyasilimaza amaNazaretha ngishisweni intshumayelo lapha ekhaya ngoba ngangilala ebuhleni inkosazana enye ikhuluma ngobaba kwamakhosazana kwinabasho ithi le nkosazana washona umngani wayo wadlula kodwa wasebewa ngesabatha badlula abangani bayo ngoba amakhosazana ngaboni kahle ngiyabona ukuthi 25 angithi ngathi ni 25 ngake ngazile esabatheni namhlanje uthi ke kuhambe ngani badlula amakhosazana abavama ukudlala inkosazana ayithathe abesethi ngani wethu ayibese siyadlula sisa uthi lo nawo yazi ngibukisa ngani niyazi singihanjele umngani wami nje manje kufanele emngcwabeni wakhe basethi hayi kulungile ke siyadlula thina wasedlula badlula wayesehamba wobamba umngcwabo wahamba amasonto amabili wafika lo umngane wakhe ngani lesithathu lesibili wayesefika wayesembonga umngane wakhe wathi ngiyabonga umngane wami ukuthi ube khona emngcwabeni wami ngithena ngihamba sengithabatha uhambo lami ngase ngihlangana nomuntu othe ushembe lo muntu uhambe nami ongikhombisa lapho ale ngiyekhona kwala ngithema ngisendleleni ngezwe isilile sisimangaliso base ngiba novalo isimangaliso wayesengizwa ukuthi nginovalo ngesaba wayesethi ayi mntanami ngiyakubona novalo wayesebheka phezulu wabheka phansi wabheka le wayesethi hayi umngani wakho ngoba uphula isabatha wadelela mina wayemngcwabeni kuyisabatha elazi umthetho sesiyakushintsha ke manje ukudaliwe sesizothatha wena lokhu obengokwakho kuzobuyela kuyena ngoba kufanele lapha lesilelweni la kukhalwa khona wena sekuzoba umngani wakho mayidlule emhlabeni wena ke wathi ngikhombise la uzoya khona bekuzoya khona umngani wakho wayesethathwa eya lapha bekuzoya khona umngani walo ikhuluma amakhosazana nje this is a Kenkosi when now when you pray ama Sayenge
Wayesehamba inkosi yahamba naye lo mntwana uma ifika lapha yana kuyahlatshelelwa kumnandi umoya uyavuma ngiyathanda ukuphela kulowo muzi engcwele wathi umngane kwakumnandi kushaya umoya umnandi kuhlabelela kukuhle amanzi emhlophe kumhlophe yonke indawo amakhosazana ungaboni izinyawo embozile kuhlatshelelwa kamnandi omama bebheke phansi befaka inkesi zasezweni bebahle labantu wathi umngane wakho bezongena lapha yanakhe kodwa sesiyakushintsha thina boshembe ngoba udelelisa abatha uzongena lapha ke la befanele ingene khona nesililweni la kukhalwa khona wena ngena ejabuleni kwenkosi yakho waphuthwa konke abekusebenzele lo mntwana useyafuna ukutshela umngane wakhe ukuthi uhambe kanje umfikela ngephupho ngani wami 55 ukunikela wonke ubuyele kumina ukugida konke ubugida kubuyele kumina isimaya sonke sibuyele kumina wena sizoqala phansi ngoba ungisize kakhulu ukuthi ube khona ngoba bengiya ekhaleni mina kwami ngani wami ngithi ngizokubikela ukuthi sizoqala phansi ukhona siyayisabela lokho ubuya nasemngcwabeni noma umndeni usipho ngoba lo msa wakho nawo ungase ukulimaze ugcine konke lokho kusebenzele kubuyela kulo uthi uyamzwela mhlambe lo uthi uyamzwela umcindezele anganqobi ngishithuna ngenxa yokushembe yakushintsha lo kwaba njalo enkosazaneni kodwa kumtola kubanga njalo umtolo wathi mayifika emshumayeni wahamba wayemngcwabeni wayifika lapha yana emngcwabeni wayibamba inkonzo wangadla lutho wangaphuza thula khona wangaphansi abathi wasongela izandla waphela inkonzo bathi bamnika amakhekhe bathi bephewe ngayizolo wathi ngiyabonga ngoba benza njalo bakunika ukudla okuphengisa abathi abathidla ngoba uyakhala bese ethi hayi bese bethi bakubuye ngamawindi ukuthi uyadla bathi nangeza ube nani bedlala ngawo befuna ukulisa ekholweni kwakho bakunika amakhekhe abhakwe ekuseni uthiwa swabhaye ngayizolo bakubuye bakwakhela umkhanya base bebotshwa unayo naye bathi bamnika awaze wadla kodwa mayiselele ebusuku sekuhamba isikhashana uyafika lensizwa bebeyoyibeka ithi awusibani umshumayeli wawu ukuba khona kwakhe emngcwabeni ungidalele inkinga ngoba ngivangise nginqoba ithuli lo ngashiya lapha uthi ngoba ngivanga ngifaka inhlabathi ngoba umuntu owaziyo phela umshumayeli umthetho ngoba ngifaka inhlabathi uthi hey ukuba khona kwakho kudale inkinga ngoba uyalazi iqiniso gijima yawe ebuhleni uthi unginike ngo100 uhlawule ukuthi awusemngcwabeni wami khona ngizokwazi ukuthi ngiqale uhambo lami bese unginikela lezi zinto ezinikelelwayo ngoba uyazi wena yayisihamba lensizwa omshumayeli yahamba yafika khona ebuhleni yancenga ngiyalazi itafula lenyanga izulu yeza yazi yagcina ifikile yafika kudlisa lokukhuluma lensizwa yasezulwini emshumayeli wayese sukuma inyanga izulu yathi wenzeni wathi khipha ke omunye u100 uhlawule ukuthi wena uphulisa abathe sohlaliswe yimina washaya phansi 200 oyihlawula manje uthathe semngcwabeni wahlawula ukuthi udelele uNkulunkulu waphulisa abathe umshumo waba nenhlanhla asazi ke kuwena kuyobanjani senza uhlangezansi nje umshumayeli uhlezi bayamazi la bona lo bamfama futhi amnyamazi uyafika lapha ethempelini ukhuluma yena ngayo usethi mhlamba wayekhuluma kodwa ngiyithanda ukuthindisa abantu uthi wakubeka umalume wakhe njengoba mina kubeka ngibaka umalume wayiseya
emngcwabeni kuyisabatha. Ngiyaphosisa uthi akazange azayo ngoba kuyawazi umthetho, kodwa uthi wathi selele ebusuku afika umalume wakhe wabuza ukuthi mshanami indaba uyizange emngcwabeni wami kuyisabatha. Indaba ungafikanga asho ngolomuzi wasekhaya, indaba ungafikanga emngcwabeni wami ngumalume wakho kukuphela kwakhe malume naye wangeza usiyaphendula ukuthi hayi bekuyisabatha malume uyazi ukuthi ngumshumali mina. Wathi pho ngumalume wakhe awuzi. Wathi hayi bengengikwazi malume wayesembuka ngehleleni wayesemnyeka. Uthi kodwa wayithi njalo mayebonile avuke ekuseni segula. Uthi ngelanga wathi esebenza eScottburg ngizoyinqamulela esebenza ePenda wasesitebhisi sinyenya kanti useyawa seyade emphuphile futhi nangalanga umalume wakhe wawa kwaqhamuka yambamba yambela phanga yazanga wafika phansi kwashaya itebhisi shama iwindi zachithe open kwanje bafika belungu bathi wenze njani wathi bewa lapha wathi ufuke lapha wasinda wathi hayi lo nkulunkulu ukholwa kwathi wathi mkhonze unkulunkulu wakho usindisa uyena ushabelungu. Uthi wayethi njalo mayimbone ngelanga ethi uyibika lento yamalume wakhe ebuseni uthe uthingo mayifika lapha yana ebika uthingweni lento ithi inkosi mayithi yaphuma nje yakhona uthi wahlatshwa into wafika ehamba kwazi ukuhamba kodwa asakwazi ukuhamba msefanele ubika enkosini waphela inkonzo engakwazi ukuthi kodwa kwathi mseqala kuyibikwa uthi wagaqa ngamadolo waze wafika yakubabaza inkosi athi wenze njani unani lo waze wafika enkosini wayisela yini kwenze njani walibika udaba lakhe uthi kunjani wabona umalume wakhe kanje wathi emngcwabeni wesabatha umalume wakhe ulwa naye ubuza ukuthi hayi ngiyaxolisa azange ngani emngcwabeni wakhe wesabatha. Ithi inkosi akwakufanele phela kwakuyisabatha. Uthi impela ulwela lo ukuthi ngiyindaba ngezanga. Ithi inkosi hayi nikelele zonke izinto ezinele umuntu uthi wamnikelela ongivula amasango wamkhipha emabhokisini wamenzela zonke izinto ezenzele umuntu mayingcwatshwe ngesabatha. Uthi wathe qeda lokho yakhiphisa inkosi yathi inkosi kubusise uthi kwasingasuma kwalathi ngikaze ngigule uthi ngasuma ngale mazothi seninisa naye wasephinde edokodeni esifika lensizwa ebusuku mayisele futhi umalume wakhe yathi hawu wathi wangisiza mshanami imini impela lo bekwenza zonke lezi zinto wabala igigaba uwa nesitebhisi kwakuyimina ekugula yimina bengifuna uze lapha kodwa into ebengidala ngithi mina awubungezi ngale mngani ngangifuna ukuthatha isihlalo sakho mshumayeli wena mshanami sengasibona isihlalo sakho ukuthi sihle kakhulu manje lokugcinisa abantu nesihlalo esihle umndeni okubele sona bengifuna ukuthi ngithathe sona ukuba nje kwewafika bese ngihleli sesihlalo phansi isihlalo wena manje kubona umngozi mawuthi nomusa inkosi yami basothina abantu uzothi uNkulunkulu yena nandaba nabantu yena wazibuza ukuthi uzothina uNkulunkulu enza ukuganga okuyisimangalisa umuntu mase kuvela bala asaba abantu akhohlwe uNkulunkulu uthi ngangifisa isihlalo sakho ukuthi hamba bangihamba futhi ukuba nje waba khona ngasemvurini uthi kodwa usebenzile bengivele ngishupha ukuthi ngoba usakwenzanga lokho uvele umnikelela lapha ngoba nje wasikhola imndeni yethu isikhethile iyazi samaNazaretha nje yajabula wesiphamisa ingane yami isandla awuyakholwa sesosizakala siye kutwala sesosizakala siye ukuthi sesosizakala siwe awu lasiphamisa ingane iyazi imndeni yakho nangale iyaphikisana ihamba namakhanda aqinile iyaphikisana ngalena kodwa yajabula ngokuba khona ifuna phakathi imndeni nomndeni nangale nangala kodwa ifuna phakathi kodwa lena yasezulwini ekhethi lapho isuke ijabula ngawe bala umazi angifisa ukuba kuvulama namakhabethe ngicela ukwehlela ngezandla inkosi busise Sisande wasemu
Siyabonga amazwi sesumshumayeli ekhuluma izeluleko zaloku Nazaretha esiyibo lapha uNkulunkulu asilandanga munye ngamunye loku Nazaretha kujabula abasemazulwini mawuthatha loku Nazaretha 1984 ubaba wafika kumina ngipaphathise ngo-82 wafika kumina ubaba wathi mntanami ngiyabonga lenkolo ithathile ingikhiphile ejele ngongahamba emhlabeni bengihlele ejele ubaba wami ngo-1948 ngino-3 years uzofika ubaba ngo-84 bese ngikanyong ney'ngane ezintathu uthi khishwele nkonzo kodwa umkhulu wemshumayeli wesili washada umama washadele wesili khona lapho kumkhulu baba wesili kodwa azange angene kwaChrist wafika umkhulu ngo-2000 wathi mntanami ngiboshiwe ngisajele leso asikhulumele umshumele esikhuluma kulo kodwa abantu abasinaki kakhulukazi nje ukungena kwesabatha nokuphuma kwesabatha inkinga impela leko usixabana ekhaya phela nomfazi xabanisela lesikhathi yabona kwami maliguqukela mina ngima kanje mina ngicabanga ukuthi nakufanele ukwenze lokho kusukela ngolesithathu noma lesine noma lesihlanu kakhulukazi kusukela ngesonto lokuqala ukusuka nyaka phansi inyanga nenyanga maka labalela ngiyabona libalele kahle uvulu nanti la balela ngaleso bese ngibheka isikhathi kufanele ngesikhathi sokuthi manje kade ngishana ngo-22 welanga 7 azathi hawu 27 yazi mayele lehlele kancane masiyana ngewathi ngephela ama-minutes akuwena nakumina kodwa likota tuliyahle liyaphinde 2 manje noma 22 7 angashona ngo-past 5 yes bashona ngo-past 5 isona sikhathi nesiqaphela kakhulu leso uma ke lakhanya ngelanga ntambama yazo isikhathi esithile ilanga lifana ngaso noma lingaguqubala ngakusasa ngisenandaba njengoba namhlanje liguqubele ngiyazi ukuthola isikhathi ngiyiqaphela kuba kugingile ibhasi langelinye ilanga kuwayibuhleni hayi kwangayibuhleni kwakiwelinda la insizwa yomkhumbuzo wathi amaNazaretha akasasigcini isikhathi sesabatha avela base ubona impela ngizoxabana nonkosikazi la endlini
nokupheka nokupheka ukuphula lethe ziko yabo ana kanye into efuna iqaphele le ukupheka lethe nokubalethe kwakho ukuthasinga akusho lutho lokho uselutho uthi ubaba ngiyabonga mntanami ngikhishwe ukuthatha kwakho lenkolo ezulwini sakhishwa ejele shona 1948 ubaba ngo3 years uzofika simdala bese abesekhuluma into ekeceleni ngakaze ngizwe ixoxwa abantu ababekhuluma nobaba abesilisa nabesifazane waxoxa into ekeceleni kabe ngayo engazahamba ngoyibuza kuyena umama ngoba kuhle ukuthi umuntu omdala ngasisa sishone ekhaya namhlanje sinenkinga abantu basheshe bashone labantu abadala uzobuza abale inkinga eziveza sheshe bashone labantu abadala mama ubaba ufikile wathi iphumile ejele kodwa ikhulumile uthe baba wahamba emhlabeni neselokho iqiniso lelo uthi mama kunjalo impela athi hawu mama kusho ubaba impela beqinisile ngisho uphumile ejele ukhuluma into engayazi mina engakaze ngizwe ngixoxa noyedwa umuntu wangitshela ukuthi uhambe neselokho emhlabeni ucela umnikelo ulinikelela leliso Ngicabanga ukuthi mama waphenduka kwashiyeshi yonke wathatha uNazaretha wabona le nkulumo yami ngoba ngithe ngicela ngibona umama njalo mangivakasha ngoba wakhela umfowethu nakhe ngedwa bangishiye ekhaya ikhulu baphuma nomfowethu ufunda iBhayibheli njalo mama ufunda iBhayibheli ufunda iBhayibheli elanga kafike ufunda iBhayibheli uthi umntanami abafundisi basikhohlisa yazi kade ngilungifunda iBhayibheli akukho letigcilisa abantu lenzele bengcwele ngifuna le ndawo igcinisa njalo ayikho indawo ethi gcina isonto lenzele bengcwele ngifuna le ndawo ethi gcina isonto bengcwele ayikho kukhona esabatha abafundisi laba basikhohlisa basikhala ezweni lakithi kuseyena yedwa mama khona emhlabeni intanga yakhe akekho intanga yakhe yena yedwa 1925 mangqala ukuba kwakweManazaretha ngabe umqalo wendlela wahamba eno 8 years ekhona indaba yesabatha utade wethu wame ngo2009 emhlabeni ame ngo2008 phezulu 2009 wafika ukuthi angibhalwe ndawo lelibhuku ngicela ukunikelela ungibhale ebhukwini hayi ngathatha ngafunda lapha encwadini ezomnikelo engizifunda namanje niyizwe ngathatha ngibheka encwadini ezomnikelo incwadi ngayithola ngo1985 kumvangelo Madondo esahlala eoffice lapha yanezansi enike sakhona kumvangelo Madondo ngayithenga lo ncwadi ehlala iminyaka eminingi ngihleli kumelele ngiyibuka uthi ubhadwethu angibhaliwe lapha ngicela ukunikelela futhi bese ngithatha umnikelo ngiwunikelela engakafiki ukuthi akabhaliwe ungifaka esikhotheni endaweni yonile ukhalo emekanje mangibheka ngithi hawu ile sikhothe sihlala siyothingo lesi manje inkinga uhamba nami kulesikhothi thathula ubobo lana hamba izinsuku zazimbili ngimbone esibonakala sihamba naye kulesikhotha nobobo ehlathi akuhambeki into ekhona leyo mina sengangayibona emva kwalokho ufika kumina uthi akabhaliwe kule bhuku ngihamba ngomnikelelo
uyabuya uthi ngiyabonga bhuti sengibhale kule khama gqoke kahle muhle impela njengoba ngimazi uthi ke bhuti thatha nangi 200 yothenga amakhekhe ngoba yisabatha manje mangithatha malo siyalazi udadewethu isabatha engalinakanga uthanda ukuthenga amakhekhe ngoba yisabatha yabona isihloko esithinta umshumayeli fakazela inkulumo yakhe ngoba inkinga isabatha inkinga sesikole sesingamanazare futhi masomdala kungcono masafika kule kodwa usigcina njengendlela zonke masomdala uyadembelesela impela uyajwayela kada kujwayelwa la ekhaya akujwayelwa nje nhlobo iyasilimaza kakhulu ukujwayela kakhulu basilimaza isabatha umgogodlo wempilo ingakho Constantine of walichitha ngoba amadoda kulelizwe ayephila ngayo uzilili uyasibona isihlabelelo sakho lapha sithi isabatha uzilili namhlanje kwayetha amadoda namakhosi kulelizwe uzilili ngoba ayezila ngalo usuku namhlanje fika amaRoma Constantine weRoma ulichitha isabatha ngo-1882 ulichitha isabatha bayasonta baba sisonke nathi sisamele kanjalo sisonke mina Nazareth ngazalwa ngeNazareth ngabe ngafuni manje ngisangenkalo esontweni kudla ukuthi ngincane mawe vele ushikithele ibhamaza eshaya dlala ngiyangenkalo ngathi malo umfana ekade losakithi ethatha utebha egoli ngasala nenkomo ngathi umlaphi ngakhumbula lo macala ngathi engaphumuli ngesontweni umkhulu uzala ubaba ukuthandaza njalo ubona ukuguqa ubheka lodongeni ukuthandaza kodwa ufika manje uboshiwe uthatha isilwane selidondolo ngathi ngiyamkhipha kule kujela kulo asengiyamnikelela lejele akulona ijele lingcono ijele leli emhlabeni lela jele zohlala emanzini alishoni ilanga ngalakusi cha alishoni akusi unebenani nje kwezinje uluhlelo uleyonto nje wazi uhlelo into yanini usizi lot sozobuya engaleni zakho uzofaka la engaleni zakho lesizi noma amazukulu bakho ngokuhleli kabi njengomuntu walibala ngengozi eshayise imoto akasuki lemgwaqweni olwashayisa izimoto njalo umuzi lapho ufika ngakithi lapho ezweni lakithi kwanyoswa mina ngifika nobuNazaretha engabazi abantu uyasiwa leyo nto nami ngifikele eThekwini iminyaka eminingi ngingakaze ngilibone Nazaretha ngamehlo esemancane kakhulu le mlazi yamathempelo engakabikho kwakusabathele esikoleni kwa-M nakwa-V sabathele esikoleni uma sengikuthola kwaba sengifika khona kuNazaretha bekusibatha kanjalo iminyaka eminingi ngingabonanga uNazaretha kodwa uNkulunkulu wayengifihlela ngamabomu nje engafuni ngifihle ngibone ngoba ngangijabulisiwe izikwazi namakhehla ngoDisemba ngalelanga ngicela ibheshu sasini ingoma ngalelanga mhla ka-26 kwathi ku-25 ukhisimusi faka isudu nokuphaya bayenza bazosibuka amahholo emasoteni uthi sakanjani isitepu ngisangibona ukuthi ngibhekile ibheshizo zonke lento ziyangivuma nale 17 phethisa kanjalo
kodwa uSembo ngilanda lapho ukhipha lapha ilahla phansi yawe yonke leyo ukukhala amakhethe esigodini ukukhala insizwe esigodini wasibulala isigodi babuzenye yabakhawula athi mina yebo wena ngilanda abantu bakini nje lehlahla wona nilwa kangaka nithi ngithathe isonto engingalazi inkolo engingayazi ngabe balanda ubani abantu ngabe begeza ubani ngabe bekhona impendulo umbhalo 6:16 ufunde bayinike lo ncwadi uma ngesabatha ngalona ngifeka kade ngifunda le ncwadi ngempela umbhalo 6:15 Awuqala ngibona nembenge yesinkwa esingenamvubelo hayi akuyona awubheka u32 verse 15 verse 32 yeah or 15:32 ikhuluma ngesabatha kwathi abakwa-Israyeli besehlane nazo phakathi nethi bafumana indoda itheza izinkuni itheza kwakhe ngosuku lwesabatha abamfumanisa etheza izinkuni bamisa kuMose yeah no-Aroni nakulo lonke ibandla bambeka ekulindweni ngokuba kwakungakashiwo ukuthi kuzokwenziwani kuye wathi uJehova kuMose uzokufa nokufa lo muntu ibandla lonke liyakumkhanda ngamatshe ngaphandle kwekama lonke ibandla lamphumisela ngaphandle kwekama bamkhanda ngamatshe waze wafa njengalokhu uJehova amyala uMose. Amen. Sikhule ngoba ethase basuke idothe omama kuthiwa yambona unkosikazi enyangeni kulesithunzi yambona ukhona inyanda enkulu wayiphoza ngesonto ubelethe ingane athi noma sengihambe kushini bami sengiyibhuku ngentombi lapha esihlahleni kade ngiyikhepha kubo bheke inyanga ngibheke lo mama lo uphele inkuni kuthiwa iphuza ngesonto sibela manga konstati izindlu zamasonto zikhuluma amanga afike lapho kufanele babe ngafundile ogogo bethu lo mkhulu abengafundile esikoleni babefundelwa ungabana laba abaqede matric laba yafundelwa kodwa namhlanje kodwa baqede matric kodwa still basafundelwa angithi basasinda bakhesimos angithi basacelebrate u-25 bathi kuzela uJesu Kristu abantu abafundelwe lapho ayikho indawo isho njalo eBhayibhelini ukuthi December 25 kuzela uJesu waphuma isibosho ejele amen ngeke uyifunda nje isikhathi sibalekile waphuma isibosho ejele njengoMandela ngoyedofini ayikho isikhathi ukuthi kuzela uJesu Kristu bakithi yabafundisi yabasondeli bakuthiwa umngcwabo eNazaretha baya laba aphoqekile nje bayazi ukuthi ingwe lapha izidlela eziningi ifundise yake fakukhola umuntu wabafana phela bayinqondo laba bafana bafaka khona ukuthi akufunde le ncwadi yonke nami kade ngifunda yesabatha ufunde lawo mina ngabafundise engifunda namanje ake ngifunde manje isikhathi esibalekile
ngithe uConstantine yena wathi akusonte ngosuku lwakusasa ngoba abantu benasonteni kusasa akusonge ngijova kwathi uConstantine umRoma omkhulu waseRoma wathi akusonte simayini ngokuduze semusha ngathi ulabule ucisho Kaphela ukuphikisana nokujudwa kwasungulwa umkhosi osuku lwesonto. wasungula umkhosi osuku lesonto Khona le eqaleni lwabeka esikhundleni sesabatha. labe esikhundleni sesabatha Umkhosi wesonto njengayonke eminye imikhosi kwakuyinto yabantu nje. umkhosi wesonto uyinto yabantu Futhi abapostoli abazange bahlose ukuba bamise isonto njengomthetho kaNkulunkulu. ngisho abapostoli belandela uJesu Kristu laba uhlose umisa lo mthetho wesonto Nebandla labapostoli azange lishintshe umthetho wesabatha luyise osukwini lesonto. ngisibandla azange lushintshe lo mthetho lokusesukwini lesonto Mhlawumbe ngasekupheleni kwekhulu lesibili leminyaka kwaba khona ukukhonza ngesonto. mhlawumbe sekuphelele lekhulu lesibili minyaka kwabakhona ukukhonza ngesonto okwakungokwamanga ukukhonza ngesonto ngoba ngaleso sikhathi kwavela abantu ababebuka ukusebenza ngesonto njengesonto. osibusisi asongo noJehova ukusonto azaza ayisho nje kwalonto kwasho umuntu phaka oswahamba emhlabeni wayiqala ulandela wayiqala le nkulumo yakho ngo-123 unyaka esephansi fanele ukukhumbula ukuthi iminyaka iqale phansi yadilipha yonke amathriliyoni eminyaka wadala abantu babeyitshelenge wena kuba liyakhuluma ngabe ukutshenta eziningi izinkulungwane ngey'nkulungwane kwadala lo mhlabathi waqala phansi uyajesu yadilipha iminyaka aqala phansi kwathiwa 1 njengoba namhlanje 2022 123 Constantine wabhala le mthetho 18 Ngikuthole ndawo le ncwadi iBhayibheli lele izinto ezikhophe eBhayibhelini ngalo ngizwa kudala ngakabe nazeli ukuthi abantu aliphelele iBhayibheli ngampela ngithiba senginaza lento ngayithola leba Constantine uyithole eBhayibhelini kodwa kweliphelele iBhayibheli khona njengoba manje iBhayibheli angazi ushula amashumi angakunyama ahlungwe njalo umuntu iBhayibheli khona elithi khona elidala khona lelisha lithi uNkulunkulu wena umsindi kanti elidala lithi uNkulunkulu kwakuyinjobo yabo ziningi inkulumo ezikhulunywa ezisungwayo lapha bezama ukuthi kulahleke umqondo ukuthini ezivelayo bafika uConstantine amadoda ebusa egcina lolusuku lesabatha bethi uzilili ungasetshenzwa ungenziwa lutho kungabaswa wathi uConstantine alilahle losuku akukhonza ngesonto ukhona uConstantine lapha emuseum unezikhulu zonke zala ezweni lapho khona umqalo wendlela nelanga zonke nje zakithi la eNazaretha sikhona lo ndawo emuseum kodwa uma uyahamba emuseum ngeke uzowazi kanti isidingo yazi umuseum ukuze umzukulu wakho umxoxe into ephilayo kulomba imbayo lapha nje abawazi abantu benamasonto isibhamu esaqeda abantu ngo-1838 December 1838 December 16 njengoba yokugcinela kodwa 16 kuthiwa manje usuku lokubuyisana nasi isibhamu lapha esithi hall esinamasonto iy'nhlamvu zazifana ngafosholo la emhlalo ukuphuma into yenze ngithi
kati nalo picture lapha ekhaya ngelengisile wathi ngizo iseyigugile wathi ngiyifuna lapha ku-preset water kwa-Indian sigayi selayo dayisa zonke zaphela ayisekho zenjalo ngoba yini ithanda umlando uyaphiliswa wazi into enzeka manje ukuthi hayi ayiqali le nto iyakenzeka ngesikhathi sokuthi ya ingane yomlungu mayibuza ngalesibhamu esilapha esinamasondo ithi uzathola lelizwe ngaso lesibhamu ngempela udingane wangcwatshwaphi eSwazini lafela khona likuthula lakhe lakwaZulu ngalo nyaka 1838 izinja zadla abantu isho izinyoni zadla abantu mawuqhamuka lapha mezula kwesikazuma nje uqhamuka lapha ubona amathula ngawufika esiphinga aqondile athi ngiyakhona lapha eduze wakhona lapha ngihamba ngiyongenisa abantu abadala khona kaMthembu ngithi mina yini la uthi amathula yabona nje bakuqondela kwefika lapha esansi nje lapho khalweni lokugcina khona ulwandle kunjalo amathula lawa amhlophe uthi uMthembu ethuneni kungabantu abawu4 abawu5 abawu6 ethuneni elilodwa kodwa abantu abamnyama bayi lapha ngalolo langa ngesonto ngefika ntambama ngesabatha bona amabhasi amila belungu nemoto bami ixukolwana iqongolo labalungu bathandaza ngithi abantu bayenza nje benzele yangi ukuthi hayi bezwa ngoba kuzo ingonyama naphela ngoba kuyiwe ngicelebrate ngiyiwe njalo kodwa belungu bafika njalo bezothandaza nabelungu bazocela izinto emathambeni awukhokho babo yazi usembe ngoJulayi uzosaphe kwabheka bezana uzama ukufundisa thina ukuthi emathuneni khona untwashi amathuna kubo loyisa kazayi kwabheka kazi noma sokwamela isihlahla useyofalahlekela kodwa sifundisa ushembe ukuthi uyayiwa emathuneni uyathandaza ukhuluma namathuna khulumayo ukuthi ucela umuzi mekanjani khuluma nomuntu umazi ukuthi la ethuleni sidlula njalo lapha eBreli uyabona masiluma nokukhuluma nabantu emathuneni ufika wathela ngamanzi thina amathuna njani umkhumbula ngalana nisanda ukuhlola ulungisi lakhe mfaka ukhokolo ngenhlanhla sibe inhlanhla naleyo abaningi abayilaphi kwalokho akhuluma kama kwasuka kulelo ncengo abaphinda ayobheka uyozwa ngenda afuna ukwazi ukuthi okhokho bethu bashone lapho kuthiwa njengami wami ukhokho ukuphi semzini mkhulu le ebhesi umkhokho umkhulu wasuka lapho wenza lakanyusi sikwazile ukusuka siyakhona sawubheka sawubona ithuna lakho ukhokho namakhosikazi akhe amabili mangwenya nabangonyama ithuna lakhokho uthikana maningi amathuna lapho njengoba sibuyipile kakithi bashiya phansi amathuna abantu bakwakhale ukuthi bahlakazeka abanye beza la abanye bahleli ijondolo labashiya le akazi nokubheka amathuna kubo ufanele ingane yakhe kodwa usembe afundisa njalo ngonyaka osemathuneni ngicabanga ukuthi usenzani lokho noma ngokudlula nje ngemathuneni akithi ngokuthi khona lokho ngeke nawo amalungu yena wakithi amathuna kodwa badala basezulwini asithethe ukuthatha ukukhuluma ukuthetha ngicela manje ukufunda lencwadi yokugcina bese ngivala isikhathi sokushumayela sesingilimaza isikhathi eyokugcina le nemnikele umuntu ongasekho imiyalo emiselo umuntu
sitela neduna lembuzi elingenacala isibongo sibize konina yini pastor khalati yini tunele ngelacala iduna isiphono sakazilandeli isithole umnelo umuntu ebhatela uthenge bani yeah umnelo umuntu osemncane oganile engaganiwe okay sendrani eganile engaganiwe sendrani yeah umnelo umisela umuntu eyinyanga noma isangoma sendrani umnelo omisela umuntu owazibhala emzimbeni 28 rand 50 umnelo umuntu ongenantshebe nayo ngokwesimame ungenatshebe indoda bengenatshebe nginikela 10 rand owesimame onentshebe 10 rand owahamba emhlabeni enjalo umnikelo omisela umuntu owayehlomile odlameni 28 nikelo omisela umuntu oyithweka nonesi oya isso isipadiso nonesisende umnikelo omisela nonethweka yini thweka onesende nonethweka yini thweka abekho nabafuyi abafuyana inkomo nethweka ithweka ngiyabona intazinga zenkonko zenkomo manje kufishane inhlamvu ngala yike ngala ithweka lo ingabe itheki lakanye ngethweka akulona itheki sethweka yini ndaba bathi ithweka itheki wabona abesibona ukhalo lesibona longithe usavulembeke le ngala mase wesifike point ufishane lapho umhlaba wonke umayela besibona lomushake lapha le hambisa impi yakhe bayibona amadoda tho yithweke wesihe yithweka leli bantu bathi sithekeli kusethweka la wena uma ubuza umuntu ethi yini ungaphela yini awuluhumo ukuthi yini itheko sethekweni ukuthiwa kusegoli nje segoli egoli abasuthi bathi seGauteng ngoba nesisuti igolide Gauteng ya unyebe ukhulunywa wesizulu olufuna mina ziningi izindimi ngesizulu uyebethi ngexesha ukuba semsebenzi ngizamfasa lento into ekhulunywa ngesizulu uba igcine ishiwe nje ngesizulu ungayazi nabo zangela ukuthi khale balele nasekhwele bezinja nikuphi khwele bezinja ongiphendula abantu bathi balele nala ungazikhona ngoba inja inalo ikhwe bese isizulu kubela mthumali umnikelo omisela umuntu owasangana ngengqondo uthunjana umnikelo omisela umuntu osejele nasesitokisini uthunjana nikelo omisela umuntu ongenathune nelingaziwa 25 rand umnikelo omisela umuntu onempehlo enyaweni 25 rand nikelo omisela isithi esingasekho esasikhona 25 rand nikelo omisela umuntu ongayanga ezidweni senkosi 10 rand nikelo umuntu owangcwatshwa ngebhokisi u10 rand nikelo umuntu omisela umuntu onobulili bonke ndawonye u10 rand ile hayi umuntu onobulili bonke endaweni eyodwa bonke ubulili intombazane la nomfana la yithenye indoda umsakazi
ekhuluma ethi akukhuluma umuntu onenkinga wesilisa noma wesifazane iyafona indoda ithi umsakazi ngizwa mina ngiyindoda ngizwa ngezwami ukuthi umsakazi uthi ngiyindoda futhi nginentshebe nginesuthu ngalabantu bakashembe uthi ngiyangisa ngathi le ndoda iyaqhubeka le ndoda ithi uyabona njengoba ukukhuluma kwami ukuzwa nje ngiyindoda phela kodwa nginenkinga esithweni sami nginesitho somuntu esifazane hayi sendoda Esikhona emhlabeni lesi qhubeka mfana Emnikelo emiselo umuntu afela kodokotela uThenzani. Nikelo emiselo umuntu wachabe emzimbeni uThenzani. Nikelo emiselo umuntu ongaboni ongakhulumi uThenzani. Nikelo emiselo umuntu wasubuka enkonzweni. Nikelo emiselo umuntu wadliswa ngopoison uThenzani. Umnikelo emiselo umuntu onesifungu nongezwa uThenzani. Umnikelo emiselo umuntu washiswa ngumlilo uThenzani. Nikelo emiselo umuntu onengculazi nonesifuba nonofuba 28 rand. Nikelo emiselo umuntu onedumbe nowashwabana uThenzani. Umnikelo womuntu onozelo ngesidikiselo 100 rand. Mhlambe ngoba ngidikisele isikhona nesihlelo. Ubona mama yena wazi kakhulu. Angazala kube 4 idikisele. Sale phela. Uyena uzazi. Ubona igama lethi ufa as. Abalikamba abantu abadala abaqamba ngokuhlakanipha ufa azo afe impela afe engafuni ukuhlawula ukuthi wazi ngani ngalo bazindaba ngoDisemba ngoba 2020 weCovid omunye mama ubese eNazareth engafuni ube dikiselo zo3 umkhwena wakhe bo alitha la kumena emculweni ebambifisa ngoleni ngalo ebambe khulu khwena wakhe kufanele kusela ngoba uyabona wahamba kabuhlungu noma engasabona amahlelo sihamba ngokuhle efika kumina ngithi mina vuma icala ayithi umkhwena khona uthi hlawula awuhlawula wabhekela ngisedadewabo sengifaka ubhadolo ufuna afasi afa umuntu emlayeloko ababahlawula ngabamhlawumbe sakhona Umnikelo umuntu onesithuthwane owanjalo 20 rand. Umnikelo umuntu oyisishosha nonengqemo 10 rand. Umnikelo umuntu nongangezanga emgidini. Ongangenanga emgidini 100 rand mongena emgidini. Umnikelo umuntu wakhula engaphukile 10 rand. Uyakhula umuntu ngikuphuleni ngibona abadala kabasheshe bambona usesabona uma ngakhulile ikhonto ngakithi yazalwa yakhula nje ingaphukile njalo ngikhohle ukubuza wayiphaga nathi ngiyagana mayigana wathi ayigananga ngakana kanjani umuntu nakathombile akwazi ukugana ngokuyingane hayi lutho futhi olenziwayo bantwana abasezulwini ngiyabonga sesibheka kusikhathi semfumayeli sengicela ukubuyisela phansi olithandayo lephepha khona uyongifica ngaphandle ngalo thempeli uqala 5 rand
umuyade ngikhona nje manje kuseni ngibanika lamaphepha uthi selikhona mina ngalithola 1984 ngingazi noma isakhona le ncwadi yena uyithola ukuthi ikhona siyaba ibhuku manje i-15 rand ibhuku lakhona ngicela ukuzwa namhlanje ukuthi ayikhona kodwa sesibhala omunye hhayi ungangelo madonda kadwa kabi emhlabeni bengazi ukuthi sisekhona Nkosi mbusile uzwile amen sisiyagoqa-ke siyophindisa kumnikazi wayo unyazi lwezulu Sa 148 Nkosi besisiguqa kabangcwele sisandinde nasime sabashi Wow.